Tatalo fina e au te moi fatalo fat fo sa moi lau mai mo fa fo mai ni vai ngole fiaf tatu fo pele vi inga ile tua ya ono nanga le tapu aina lo to so fu mo tatu wolne ele fo fai tatu au li mai fo lima ma ele manatua sa mo fo fasin nga malo sin le ya spo io le li ya a o fo ile au tale le au ona tofia le tua ya ole so on fo le tatu po kalame pe on silfia ya fia sa te tas ya ole po kalame pe on silfia ole so ifuanga ile ngalwenga fa tata noa ya fa so fo ile fa ngalwenga o lole so ifua au ona ile vala au le tua ya lau mai mo mai le fia fa wina le ole fa tata noanga malana au ona sunga fo mai Reverend Dr. Inamina Williams ya pe ona yel po kalame nava ya so tona ya afelo atu tatu po kalame lo sunga fo mai le vai ngale fiaf ya malo so fu mwe lo sunga lo afenga te ya ile tuelo no fa malo longa te me foi so fu mwe ola ya va pe foi una fatalo fa felo ya tu po yo malo tatu tunu lo foi fa fong mai so se vai ngor kelope se lava o enopi ai ya fatalo fatu le proclama remnant i la fa fong anga il ni fiafi ya fa felo foi una le tua so fata fa tatu tu afiai talo ile tua ne fa fonga ile tua ya tatu taulanga ya ole fatalo fole malol so fua ya o manatu a papa velo fo ita fatal tanwanga ile vai ngale fief no sunga le o mai pe ole o ta fatal tanwanga in sila a il manatu po kalame se to e fa fo le titi la vai tu ona ye nei vai nga ia sa e sauno fo ile vai asong to na itu nei ina ua tu mai le filifili nga sunga te tai le fo sa tau le ina nga wenga i Amerika Samoa faila ulua filifili nga e kalesia e lua fangsama ma se tanga ia le fo sa ma wala mo ya sia e kalesia ia e me monia la sunga le nama lai pita sile vai nga wal me monia o nga wenga i fangsa le na sauno i matua mautu le ya ai o atu la u fa solonga mai wang foi se tang ele o mautu le monia le fa fong mai le u fengalo salta sile vala o nis fo tem le u fengalo un pe fili fo le me o mautu to lang fo le o le me o ma to tele le kanisi ale mai tau po kalan o le na la u filinga le na u fili ia no from fo ele e mautu la fta ta amata e amata ila ulua fa wa la do ta tong sei sa no la sunga ele vanga le malo fa ftai no sunga fa fenga ya fa pe a fo teita o be o alu ele to ta fo ai ya malo a me sale to a pau la sunga sa o ta o ele foi um filho foi vai na luenga wa tofi ai tato ele tua on eu fatasi ma fa so songa mo tofto fonga ya tatiltilo la ya pofele me e tau e tu sa malvala o le tua ai moni au o tu tele ia e o foi nato la tua le tua o tala le tua ia fa nga Yesu ia fa nga so si mero la nga luenga e o foi nato au mai tau e Maria wa valau mai ele nu pole kalesia ole fasilia au te falongo ia pe to fieni ai ngalotu le kalesia ya sabu pe fua nga ia le tali le fiau malan filinga fai ava bela tau mai pe nga le tolu ai nga pe na si ai nga le tau talot
Ia na whai mai lea mali e leo awanoa na e leo langona mai le tua. Ua e se mai le ofo sa ofo i nā tu le tua whao ngāu. So se mea e te wala wai. Ia e tau tuloa e whape mai pe se fulu mon tupu ma ta whale o le karisia. Ia na whai mai lo leo le walau na ngā le tua. O inga e walau pe a totele ia le karisia. Ia e leo le walau pe a totasi to lua a inga lotu. Ia na tatitilo lole il me falala iai le filfilinga ma le whaiunga. E se lara teita tiltilo il teiminga au mai ai le averno il sunga ya poe makisi au teitai. Sa au mai filifili ma ua manao atu whangasa ia manao tfoi se tanga. Ia le sa au taua. Sa au talno i se utolua ma tete whangasa. Ma mata ngā luenga. Le ia ma se mea o tutoe o te alua tue whai. Ua uma le whasa matango whia le malu. O le whangawhale lua o le whiwhau. O le holo le kalesia. Mautu foi le whanua le kalesia i whangsa. Ua matalnola mse utolua. Ia la le ta mea le atatoe o e whai. Ia longa winga la ta o tungi ngofo. Ia on tali tauto le o ngase malolo e tali aputi munui ala ile foi e mai se o le tele o pala malo le o le fauso songa le ia o tutonu le fauso songa o lo ye foi ma le tofonga tofo inai to fa tutua po fea o ia ilo na maulunga malo na malos uma ia le kale si e funsa ma te lo se tanga e ma o tu se tanga ia tasi asi tina lai ia ile kale si tina le sofa ia intia tau anu ia masilo mtua ingo ia mala saya isi ainga lotu e assembly ai o lotu tau savali a manave ana pauia nai ainga o fale tonu foi ale kalisi se tanga ile taimi o nala pesa o langona nai au o le me tonu le o te lola manga o le tua ave ai maua e mateo o ila o te lo e la fa ngai maua wa la o nei fangsanga al toto ai mau i setang ia e la e si lo fia uma le o foi ngaluenga le tau foi ngau setang se yo ai na famanu ia mai le tua tau foi ngaluenga i setanga sa o tal sanga il committee se sosan ia lau sunga paulo se tate matamuri e whai atu ia mea i lunga o le tā porkalama ia e re ma se sene a tasi le komiti na whaalu le matou ngā luenga ia au le mea mali ai katangi ai lima ngā luenga se tang salo whaafonga mai pai o le whianga ma le kalesia ia e talata ua whai ui ngā lua ia e so tulol to te leo whai whiau e tālo sanga au i le aso e whai el whau whalenga ma umusai ngā lua ia msalo le whafonga mai sa au tali atu e le umusai na le uwharsa ia e au mai foi le tua lalo le nisi o sui o komiti mwhai whiau e taunga e so tai au le whato au to i taunu nu e taunu whai so tai au e ngā luenga o te le loa le upu tai au vanga nā le oso ai le lai tai au i malona ngoto i le fiafi ai ngā luenga sa tangi rima a whai e manao tau e umsam fa ufale ono no winga la ta lolo le ainga o tiltilo la ul ta lolo le ainga
o i la tau la ia o le ato e whae i ai le mafa. A o lea whato ato tu atu fo i le isi o venga. Pei e tu atu le venga talo a si le venga popo pau. A ua fo i tangi lima le ngalu. Ia o me lea sa o mai e loa ma whailu ai ma le teita. Ia o tālu sanga loa i le teita. Sa no mai le teita i pe sa whea le malu fatu malia le se sanga. Ele ai foi se fa flenga. Ai o sa o vala o lia fa pitola sunga le teita i te suat. O te popole te fatu mua o ele karsia. Ai tala lo io le manto forsa. Ia me fa pai fa ia manto sa ninga o mai nga luenga. Ia tali vai tae le salen fel por clama o mo foi na no tel no i si o tolu mo le foi nga luenga i me uma fai te tai pe suatu ia talo le vo vola u le o le patifang sa ave au le mla vale le o talu ni sila i le va tae o nga no lo le ni sila suatu po fai le sa ninga talai le manto nga luenga mo salo o sei sile matatia o le forsa mo le o te loe le i sona musanga po son fa fulenga o no le o te vai a uia i le mafatia o le kalesia ma le tino le kalesia le o ia o no le mafal ngaluenga to fai e tu fo i le mea ia umaloa na o vinga mutautia le fa fulenga le sa mato iai tanga fai bele le o penga minga malanga kalesia e me la ia te musoi taita pe na siringe polo langa le tato o se tanga ai no mai le ngaluenga fai funga fa luo le fau mo le hol o fa ma vailo o te alu in Sila o no le vala o le tua pe o no malanga tu no sila mo feilo ia i manisi uso ia le foi sa tato feilo ia i malo sunga o mai ai le manaonga pe o na mana miena un tu spaia pe o le wala le sa mafuai na tu o lo se tanga ia anga ia tu lo in sila pe o uma le foi feisio le tautua ma le ona ia pe ia foi mesa ia i lo tupue io mai foi un tanu ma fai a wala ma meuma ia fai foi le fale a wale foi fau ma le kalesia ia fa ma mai foi walu la onga mal manato to foi mai ia e te o tu vai lu foi le ti apolo i le foi vaenga ia afetu ale il suo foi su ia le la wa tao ngi se tanga ia tau no toale tau amatamata le ngaluenga ia le mela o tupu ia wole lot savali lona ia inga ia sa lot savali amana veis ia lot savali mai leone ile sunga ia mose masi ais to ia silo mutuale to tasi ia mastina ia mala tau amatamata ngaluenga langona fiel na taimi ona o ia se me tatenga lue anga ia wa fongunga to pe anga lu fonsa ia le taliatu le vanga pa vanga ia se manga o le siri anga se tanga ia tate lo fatele nu ia ina foi sa o moli mawina ile tua ma ona foi ala ese foi ao nga matou sa tau foi el fale lo tu fo sa tau foi nga luenga na sa fatu la i se ta si tomam tu le fianga ya ino mai nga luenga matou tu le sa foi le lotu o tu mo mai le fa sa fo le me fale le ainga mala tu lava me uma ya tate mai fa tu ai fa le lot ya fale sa mafun fa no lot yo na le na ta o le nga tu li ai le ainga le
le fau o se lo sunga mo se o milione fai le calcia a le winga la lo tala ile tua ia te le fiatu na fa pe aiwa ai ele yumia e pa lole vai se tanga lenga o tinga tangata a le fale ale no maftia o le vai sa usawa ai ia mal tele ai nga ia ola to ia nga tulir fau yo ia o vai troila ia lo le tua e tasile kale sientu poi fa fitau ai wa vele tuliesol fau ma me o luai lotu fan na mai fai o lotu se tanga ia le mo ele si lotu mo tu le o ne o mai termine e pe o taiga hatiltilo atul tua ia al tulanga na al fafsil ia e so se tau tai matalia e mo vai le me o so mel saviri feo ia ile mata o le fa ia fuole ia walanga o le fa mo vale la alue o lunga o taita o lo taulu e pau ia il pases e fuora ia ita pe te lo va fa alu ia pe afe se malolo fa wa ia ia fa pena foi le ngalu ngale tua ia fa foi wa fa tu le taimi ia wa sui le tua ia se foi fufanga ia malanga lo in sila ia malole sa no e lo sunga ni foi vai ngol tapo kalame ni vai ngol le fiaf o le ua tu ua nga wenga ia te lo foi ua misi le kan le sie mis foi le fianga wa nga ia tu New Zealand ia le la ua pe ua ia foi na swinga sa fa ngo fianga tau fa ma popo ngisi ma la ua mata ia ele pe usabone samolo lole ni ata tu ai wa nga tu ni se sa fa ngo fianga ka fa ma popo nisi ma ka wa mata lole tu langa o le nga wenga i New Zealand ia kaftai mo le sili e man tu foi la usunga le fenga paulo sa tato feilo ai ai le tu se tanga mo New Zealand ia ina uso sa fau watu la un tu spai e America Samoa ia manga lulu e la lo fa fenga ai o isa tu lai mai ai ia ile tau finga foi le pe o sai ia tato au fau ia e fau wat ona olena tua ainga mamlanga mai au tau ono le finga lue ia pe o tu o ese system sa fa foi el comité no sila ele ngaluenga le ma foi il tato fondo sa foi por promu no tu lai mai ele o fa nga ina le tele na tatu o for le upu pe fa ya nga le upu ya le tele o na le o la fonga yo no mai le talo te akono ana al paunga la tu tute pe nga mai ai le fa sha ya na e lo le os fato fa la inga vai le tu so son mai ma foi na tu lo tu la e malangatu sa ele fonu tele sa tali America Samoa mai sa malanga mai il to tele New Zealand sa pila i pongpango malo sunga tato mngeo no foi tu lo le lu luongo au masani no malanga tu vala ulia tau to na one faleton ave se asinga i tanga luanga New Zealand le ua ele usunga fono mato mai lo le asi ia me uma falo longa to far fa un falo longa me uma fa pena al talanga fai mai a te au pinga minga manga me tele o New Zealand ia fatali mai New Zealand le aso te lo vai fa ngai no o taunga e fai mangalia ile kalsia ia sa fatel telinga sa sta finga ele se te foi tato il mulule ya ai wa tau no atu inisira o ese tala sa matutal no ai ese winga o fali mai ai le ngalo ya tau fa malua tamama au il sambi
ilu mafale o le farisai se tang ia ai fa ta vale ye le apa fano tumbu o le longo o le ume o le lilia ia ma le mulum pa sam ia na ta mafaiare o le uso ma fai mai penyamina ia el watu wala o le tua o ia ngisira ia ai no o taunu watu o ka ia sa olo alfua la vai tua le tua o le tua o wala ia fate ia fo ia ona sa umalanga tu ma o tusi fa maunia recommendations uma sa fa ia tu sunga te ia o fa pe foi le committee ni a tutuila ia o fa lai si so a ona sa pule a unha ia Timoteo lese na va tu foi fa mauninga uma ia fa pe foi le tamasa misionale le taimi te malanga tu mai America Samoa tu sa o te mile leu te fai leu tu sia o il Fontele il tato General Council e sa vea uma General Secretary ai sale manao le tai o te fa mavai e mele na lai na walua mal tofi fai leu tu sia leu tu danga luenga fa to fa mavai mai New Zealand ya esa ya fa fenga sa le fifia ona ola wal mal to foi lo tusi e fa matu mai le foi lo tusi ya ai ele ai sa wa nga ile me le o me alta tai e o vi le umo o ya la malanga ni sila don no dulo ni sila ya fai lo le fon ya au mai lo ia taule sa tal sanga ile sunga ya samani ina ya tadiela tal sanga fa nga u ta wa mata se a un tu spai in sila taliel to ina fatali ele va mai son tafi ai lua unga ia tauna alo ia ole unga i tafuna malanga i lo tupa ole tau fiol toina ia malanga mai fafo i Samoa ia tau fio filinga ngana tau fio fi tu manga ne one mamulu pe mau ia pele i lo fo ia ole tau fiol toina safali mai ia sa lolo ai ia e fatunuina lo ona leu o watu o au mau Wellington ne o ngalu ila lo sunga ya vasai pani ya le me fai me ia va ia le mel nai fai ia le nasa ngalu lo au mai lo to finga ia te au e amata se au talai ya fili sa au talai ia o lo le ave ai malie fa matu mai au ia nai watu ia manto foi la nga luenga le no bien mai sunga ya va Wellington ni la sa manto nga lue me na ya wa sa fa watu tawa mata le ama ol me fatu le lotu fatu le a fatu le lotu ona wa mai le ya yo la fa we a mata mai tanga mo fa ya na yo mal committee e petai no o sau faile a matale nga luenga na fatonu mai va o le toe miti le nga oli alo na faltua o le ai Johnsonville ai le fatonu ina mato mai lo fa munu le to mo na ya inga pe fitu e valu le mato ai e o lo tu lo ye yo la manao le ai nga ye fatu lot au tal sanga le ia i la so fatu e lo tu e o tu la so fatu e lo tu le o tu komiti ya wo tu ai ngane to valu ia mata mafa ma me wale o tapin penatu fatu ngolo wa la le o tu ngai il valiton ia ma fuanga na sa u vala o lo ia Neil Hattrick te miro foi lo tu sia o Neil Hattrick ilalo le
e uti palangi le lalo lo Samoa ya famtala ti il mea e meloni al hatrik te tango awe fatu lotu man nga ya mata lotu se atul komiti ya o fatu ngel lotu atul komiti ami maya o lotu poti nga ya te lo pai passing o lato au vala usau au le parang fai melo e ole awala le fa foi ai lato inusila ele mo fatu se lotu mo fatu la ngasa ya fai mai amata la le matoa ngasa ai ol te me fatu le lotu nga mai le lato le fiau e fiau le lotu yo I paulo nga matai longa nga vale fonga va ono wo fa te le ol tato tala nga no fai tato tala nga fai a fatu le lotu e amata nga mai le fiau I le vanga ina fau mai ya leu fa mai su e mai o to le fiau ya malie lai tati mai se o se foi fiau pese o le vala le sa auto valau e lo ya ni el hattrick ya fatal no foi le male fai lo tu se palang te lo leu foi mai palang ya ta pe ai se tamai titi a nga o te recommending a te wa vele nga luenga te le uso le ngai mai fiti le uso sa vale tom teo lo manto nga lue lo bachelor ala lo tu la lo sunga ya tu lo wala nga fa nga tu so fa ngol to fa ma ni ngol tal no na lo tu la lo su sa on ya la misa to e mai lo le ol fe lo tu sia wa o te alu ya to fai mai se tu si e recommenda quai le sunga teo ia ma vatu le kopio na kikeli ia ma lang application ne ia tau no tua pe lo e vai aso e va au mai lo fa autom fa autom lotu ia pe o melangan ma foi longa pe wa ese matou ma komit fa foi ona wa faiale foi la lo por fatto nunga mai fele tu sia ya le no fol komitia ya ufa malulu foi la ya foi usala la fatto tai ya fa mangalo o le auto alu le fatto numai I lo tali tonunga o le lalo le assembly sa mo I lalo fatto tainga wa ile issue mai la tu stofinga meuma io le talatu nga tu somale vai la o meu tupu io tau filo a e kalesia sa mato fai me fata si wole to mai ya te lo a foi unha luenga foi pai por study na eu lotu la manga mai ya ma fa un ail tai mi fatu I si lotu o ma fatu lotu nga ave ya tonu ya lato ma to ta un fai lotu I mira ma fatu ave ya tonu lato ale ya mai so tu si fai viau yo o mai ele fai nga fai so tu si fai viau se longa o te no fomau ya o vai tu ya leo pe amale to lu vaya so umale mato bisa yo ya warulo o mil extension to falo tele ai ya to fai foi il fono ya falo ngo tu ese tala wa amile foi fau lenga sa mai amerika sa foi fau Wellington e fai il fono fo mai o meia ta o fai fau manga nga o tu yengi sira ai le pe o isi fai fau nge ai feu ai o falo tu ai se pe e pe fa mai le ni sa nanga ne la sa ma fu ai na talo e ma wo ye tala no tu le lo le fa malulu ai e ma o sitting here lo o New Zealand
New Zealand langi a e fia malanga mai au i New Zealand lava lau se lenia ngai sau le New Zealand a leo whateia au le so pe fōringa mai o le committee al tato kalesia o le ofisanga o immigration ma leo tau sua au ma silingia ya tu lo foi si foi au le fa to atau nu mai tau ave le kalesia Wellington yo tino foi ma anno su so aona ahora u fsili tu sa otwa anga fa peu te lo ofisa immigration ya tatu septia mo te tal sanga mai so ave no ya langa ngo sa wa u ya ma to pe mita mo ya ma singa vango la temila le le application extend nai maku yo to fa popole o le si ono masina ile to masina le mato ngaluelole ya le umiala na batula u application ya fiki mai lo wa fe tali mai le tu ya na lo se la tala polo nga fa u lo application ya mai wa mai batuma mato passport mo se fa nga u se stample mato no fumau ya le la wo no fumau ale se tu si foi viau ma la fe se la vivo sul fitu foto a mai lo tu si foi viau il o fa no ina fitu tau sang la fa nga luenga ma tau tu le kale si tele ale se foi tu si foi viau o fa ye ni nga luenga wa vo le issue mai nga tu si foi viau ole tausanga le na yaile manatu ile kalesia wao ole a step down le toma ya saman mai toftita ya ele ole tofale ale tita ole tofal tita isa faleo mai fono el tanga luenga ina ia faya se district to Maoti el Assembly of God Samoa awul to ila lopalan ya ul mel na sayai ya ul lave ul mea e o atu ile fono e fono i palang woliki le ne mere i palang ela pena Silvia nganto fi ile interim committee to well Assembly of God e fa malolosa mangi malang committee ma vestus vai viau wa fo sa manatu le uli lo fa le la step down il toina ya le step down il toina a paula me fa fta ile tu anga fa pe vo step down au ifo ko au step up pai wa i to au melo tu fa viau no fa fitu tau sanga to amalo tu sa ya lo li malo le tu pulol fa le tonu le kale sitele u vai lua lo ono lo fitu tal sanga au to tal sanga lo ya ai lo ra men tu foi tu pulmele le kale sia o le ai lalo le manto kale sia o parangi aleu ese sunga samang mal komite el Samoa sawa unala ila lo io tal sang lo ya ila lau ona pe no tal sang mo ya samanya mai fatali me tawao la tal sang tu ila lau sa uno mail sungil te kai le te mil vanga le to wan to fier committee le interim committee ina wa fa malolo les committee sa uno mai le sungil te kai ile adapting il tanga luenga la wa ai lua ue fa la wa ile local church le to fi awai yana for mali ale tele e fa be wo tinga eu te mantu alta la sto in me ulivo ile masane no fa longo ai. If life gives you lemon, you change it to lemonade. Ya sa fa su ko mali ai ki poro wa ule taria ngei talsa
no to e lo tu falu lo le ya lau lo tu la le la ye ma le usa wona ya ile e sera ya na tiltilo malu sa una ya sera si mai ta o tie lo ta fi mo lo tal sanga mai lo ile fi si ru e fa lo aunga fatali fu au ta un fa la aunga bien fa malo si au lo ya ta va ai ai la na sunga ile fi o le si te ta ya Ken Harrison ya wala va le sa no ta lo fa lo aunga ya fa te ia la uanga material mato ang lo fitu ya tapena mato fa unga lo iwa ai mato malangatu ya kilani mauteo ya wai ya la si mai fu ai fa tu ai la unga King's Leadership pale sunga ai la uma ina wo ai uma nga maksua mai fipainga malo nipia yo nipia ya wo foloa eu te foi mai la ase que le tatul tu se te fa se la mai le kale si fa ta mai el fa la ngole la fa la nga fa ye fa la nga ni pia la fa ma headquarter wa ye le la le yo mai le nga le tonol tangalu ale o se que le mai le tu si va tu pe fa ye fa la ale ta o to la tal sanga le yo me stali sa tal sanga va tu la nga ton o ira paulonga o fa pelo ai la ya la futilol mo sale la failola sia matou a un utileto o utiltilo to i se si fa malama o tala mai ele tua o se fai to mo o le totele o ila to e tu lo le fa putonga le tau mamai na foi fa potonga fa na wai fo wina le olanga I tono le tala le al totele o isi fai fa u le to fie ai ton o le karsia asa mawala al matu sotanga ona le fai fie o mai foi ne io nala sa umna tua ipe che so il committee e fai le matu nangale tau fatu ma hand extended se si limo le AUGF so son mai support ya tena mai le ai le luongi sempre tasiare sempre eu va belo ya le fai fiola tal sanga ya tu le mai motu le matasi tu le mesto ino tafnai na yo era tafnai epe ai se apurpuru foi le tau fentai sto inale ya teteli lo o dare ma fuanga ya paul meu te faftai eu ia le tua o leu so son mai le tua ya male lusfulu rua ngo tu spaile wo ia nei ya o le tolsfulu ya e kalesia lo ilalo le manto Global Mission o le titilo atulai le big picture voi le malo le e longa e o se feso soani il totele o nei nganga penga fai tao fia peau ma tao tau mia I ya pe o le ngale o le fa malama o tala e lo tele to se vai ngai fa fo le ngaluen ya le to fono ala sa fai ile pulpule hall tama o me se mantu ainga ma vai wo tulo le o tal sanga so wa no se do mal tai na tai ave il fa stai tu sol ni fa sulu tau sanga o ngalue AUG fa tele il sao au nga male tau tele le o nanga I lalo le AUG mai be male fa tai le AUG sao ngalue ai na lo sunga David Tasi sunga Sofeni Mofiti ya lalo sunga tau sia ilutu ya se yo no malanga tu lalo sunga Asamani Pulpule
ia le mfai na vesea pe vai le fala otto va tu le sunga ia po makisi ele por te ia ole so te umangi sa u ia ilalo sa so sani le fausia ina o le falinga pe tu in mai le la u fala tele mai le tu le falinga mana tu le fa mavai e tolu mea sa walu ia i o le whaftai lua o le whato senga i eise mea o whale tonu i tuso male ngā lua me whele Assembly of God wha maa ngalo o le melon tolu sa au tālu sanga i elofa waisi whamanuianga i nei whono i mātou tāpe mātou o ma se whamanuianga ma e al whono i lasa mulmuli o whatali i lo mafo whau o le awalau mai ia sa iei matsunga se unga umua sa manatula ai pe la vala mai watu mainga si fai lima o komit fai se talo ma ia de faunga le tua ia mtu mai matou mau te o mal famanyang ia fa no ai lo sung o tu ale fontanga pe al tu al ti fanga foi ia al wale o pura pasete lo tua ia matou aria ia le ala fa wa faling fa wa foi vala fa tai le tua ia mau ve singa ma fala velave e dio lalang ia le mo ngana foi le fa sa mo ole e ata menino to e mata mea le niva i le au pouli po le alava le pongsa e sulu ale agiva ngai malo si le malama il pongsa ia masalo e si le fia le te mial na na fa vai si matu au sa fai ngoa i lo le au ngai le ia malama Bible College fa vai mai que nese momu foi o puetolo let there be light in our song ngumi la langi mo nga o ftia el pong sale mai lo le tua let there be light ma fuanga o fai ngo ino le au fai ngo fu il fece se ingal tatu luktele nan fa vai mai de ngo la let there be light ia mara malamal mea wanga ya tu pongsa ya talo ia le tua so son mai nei vai taimi pe utato moli mowina pe wa pule el poliuri el mea nga le pura al mamram a ton so son mai le tua ai lem fai na vesel loto mai se tato kale setele da sungo polo ya fa fe na vesel tamale na fa na mo il na voltinalo yo ai so son mai le tua po family ina sili pe o mil tali ele titil sit ma lo sa no le fa la virtual po kalame o sa no foi tal vanga ia wa lo so foi man tu le pe o le winga le po kalame o le tal ina fo so funga lui o tele a fo ni me ia o ia le sa no ia o na voi fa funga mai lo foi nga luenga pe fo ta u pe o ta ia o fa moi fai ma fa malanga ile uli fo yo la fa tau tenga fo ile te le tau sanga ile nga luenga ia la fa funga mai te manatu o atu se fa so ni fo i vola ngo ta u ile vol vanga tonu le sa tau avatu fo ile le manatu le winga le al ma fo anga la ina fa so fi fo le manatu fa tu la ile por kalamele ia ono pe o to telo foi fa pe au ta fo ia tu si tal anga o le ia ile nga luenga ia to telefonisi o fai langi folo ile ia ngi fa mo fo i fa mo wai taimi a mata nga luenga se yo malo au le ai pe la ma fo ale na ai fo mana te fa tu la ile po kalamile ia mo lo la mano na ia au na pa fa u fa ngatanga tu si le so fuanga lui ia e fa so ile ina ngalo le to lo sunga ile fo mai ia o te mai tau pe o la mai tau ile saunga wa tapuni se fai to ai te talai se fai to tele le pe o tau fai u ia lo saunga il tulanga ole onga a va vai fo ila po kala mil tulanga ole se fo na saunga ia
i le tatua aong tu spai ia malama Bible College o lau sunga folo fai mo taiulu le aonga me se fo le ia o tau sia o le ka le sia te mine ia fai fo me tai o le Global Mission le te mine ia me se fo la lau fa ingo e ka le sia mo Bible School le o ia nei ia pe le mai tau po kala me pe o tau le ua tapuni le fai to ia au fai ma au ala ia ta lai fai to tele ia ono le tulanga fo ile pe te tonu po kala le mo fai nga ve se falinga for vision mai le tua e le ma fai se tangata ia po se meo na va ia le te tau nga fa tau pe mo sta il falinga le fai nga e sa no e fa po pe ona tala no fo le va engole le fia fi po kala ia Salo ele italiano tu sa le mlaungor city. E via abatua sa ufa style program. E tolo pulo le sungo paulo il program. Ole wa mau mai le spito. Unisi ele omonia vano tu si ai tu si o me pene. ia Ai ol porcalamal ne o la soson me leo te fai tu ai fa malo ale on sai malo vo tau ele fai ngofie o samo tau mal men tu puai ia men tu puai malo na tau au nei tau uma ba tanga ai e fa tu uma ia Yesu tau na ele ia ma waile ngolu flufi fatu ya Yesu o lo yai fa mau mai le stalo musoi po se wale musoi tato mo mai ai un faile o yo me o tau na ma fuonga ye me ngatupu ya ri vai ria ele to foi chama tainan no le fa tau to mo fue ya mai se o to fa le polu o la fa so ele nga i fai mai su ele na me ai o lai tanga ala upu e longa foi tama manu ese la tota mafa al tamal tanga ta fanga ile upu le tu tele tayao tatu il papa tu alangi le tu o mli mafenga o le sile vai ngai le saturo ia ai le mfailang tatu malo mai tanga le tu siang yon tal fasol pito ile mafai on tatu futia le soi fuanga o tatu golai ba tatu le malo mai tal fasol pito e tatau au na yai le fesoson mai el history ia wa le mafai tatu na we cannot scale or weigh the philosophy of life but tatu le mamlam history e fausia history ngai ai fausia ngai ta Muleo maula il tele nai ona se avno tu si ai tu au te lor por kalamal ne la soson e fa oso fia foi ai lato ia yo mau benga mau uma vano se tato falong il susiam ta mau ainga o lo na tie tonu ele mfai ona mo fa fole lo lotto le se longa yo ai le lo lotto le tua Masalo le salamo fasu lufa befitu e vala mai le simona ia se longa la o paide le tua ile melo lotto le tuo o le tangata o le tuo le tu tonu le tangata on tan faftai le service ma long lui ma lo faftai e o se talatu le tu so le au nanga ia ai o le fsili pe un fatula se to e famanino maiale fa ngola fsili e le tulanga le lau sunga ile o le pe folinga mai ua tapuni mai le si ava no ua ia we se foi le ngalo na tatu tai fo ngati pe tai
o le tau tutuli atu el pokalame ele umfainga mate el whaalinga o le ave aila le mwhai o na anga ilalo le tulanga fo le aonga u whaatula ia ele whaamalutele ele la pe usol mul mai ona ele mwhai na mate pe ta mwhai fole le ina i ta pe whaalinga male e usta i pele me ua mai le tua tau malo a tultila la taimile ia o le whaamauninga la na pe ona ia pe lo winga le alo basta masala o le fasili o te tali tua i lo fasili ia malie foi la tali tu lo fasili le fasili ia o lo fasili o la se mafuanga e fefeil tanga ola i loti o a peise ai te falongo o le to fili e fa umtia fefeil loti mau le ola pe anga le ai lot pe soi fuol tanga ola alo ye de fefera so le mafanga le ola ufsili why do humans are scared to die and afraid to die le mafanga e alenga tupul mele le mau mai le ufsili ona alanga musul tanga tayoti onga iloa il tanga ola Iei mea lai tu tonu ia nau mai le tua e whaia le uma fai na la musu voi leo tangata iwa veoti ona na te silo fia le uma mea a o le tangata ua sauni ma ta pena ua nei loa ua uma mea na fai le tala paulo ua tau le tau o le lei o iu ia tau le tau sinionga o le to fefe oti o sauni oti o te pena i oti o talia foi le oti wa foi paulo o uma mena au mei fai te lo atu ngalunga ngal tanga taula that is why every human is scared to die because he knows that there are things na mai le tua ia te e ola masoi fua fatino ai le umong fai te lo le me foi le lengo to tele atanga tai ola matutua e si au tala foi pe famali to ina que dai vos furu montupu tau sanga o alu ia la to sfanau ia o te fai la ia sore a beta ita le lo tongalo le tua alanga levanga ola o ngalo le tua oi ia atal to ina Patu ele te fa lao il do ina e menga to ya o taunga fa so a te le yoti e o ma e te lolo o uma meia e fia lo yoti e talia lo yoti oi o na upu yo Yesu na uma longa fatino menga sa Yesu fai mai lo Yesu it is finished menga le manga mi tato e fia oti mal mana vanga le it is finished le la ua e taua masalo se la to luiva a fai tau le fausio le tangata e te o fai tala le tua a le fai le tangata o manga tu sia le tua le tu sia le tangata le a saura le tangata le ilalang e sau e fatino mea ianga tu sia le tua ilanga tu si but every human has a book it's already written about himself i do tonu al tusile o lo iai mea e saul tangata discover lo iai falinga lo iai kalengi lo iai every potential talents gifting calibers le to tonu al tusile te toi maua yo le peris fulu na e fai mai Yesu ina wa tu natural nola e ofo ina fai mtaulang ai lai ai upu Yesu fai mai tu natu te alu e pe on tu sia e la tusi ai lei liutino tangata le tua ala ya Yesu na tu sia foi le tu sia lo nalo i me sa lo ngalo e fatino long fatino fai mai lo it is finished ele fefeoti leo tie o felo tui tunga mau felo mangu malo te lava penga foi la tatou ela foi un tatou fapia
Onga le ia le me le tau te loinga. O le misi. Pero me mali. We know we are missing something, but we don't know what we miss. O le mali nga o le ola. Ma o te lol ma fuanga foi le tatu saili. Ma fu le common search po le saili. Ungo le e common loss. Me o lo le lo. O me la ia le teu le tu tonu tatu le mfinga wase. Le mfinga wase. Me ngai o valau le tu le songa recall. God's call has no recall. Tulo ta fanga tu pe tawa pe ta te fale tonu vai pe wa lape volta tua fa malolo le tawa le kalsia o fa malolo tawa mai to finga ta le to ngalue ai le obe ser call ale tua au malanga discipline to foi mai a faunga le taital discipline e ele si level si e yo ile tu ilunga ilun faunga ina langa light tonu ko ele mfenga lwese le langa e pai mai faling o le falinga ele lwese e to tonu awe yo batu se fata itainga vave ona ola upito la ul fayang ela taimi tau fai il matu sen ya mai se faz pepa e tu si ai uma me mo ia longa lotto e fai ia fai ele yoti so I told my students, write all your desires me uma nga ke desire inga tango va pepa ya e Paulo e lima pepa les tolu les o les to titi se furu pepa tu si mai e uma me ma fai ele yoti mela tu fatu o to tele o tanga tatou e alu wa fa mai le tua matal no mai suang po fa mai le tua e atau ya o tele fatau ia me e tau mo fiero ma o fau e lo tal tununga me ia o uma tu tunu le tua lela fai mai ele tu spaya all your desires me ia tu le tu tunu leva to a tap in ai asai tu tunu oi 30 years ago for all this long pidiokalel kaimi saya ai tonu me ia nga me falinga but it come by phases pio lap fapenga falinga fora wa mai le tu tato it's a big picture nale me vole misale vengo fie pa tatel no angal tavala fi wa vengo fie ngal tavala fi lo ma elong kapalaika elong radiator elong alternator me uma ia ai kofuale me malanga peppers el peppers olma el peppers radiator fa penga foi de elema fai la el peppers e casi de me fa cavale se non ngalu uma peppers ia onga mingoi le cavale mo pelaise me penga uma la tu ngaluenga el meu tu ele sufau tu ele sufau meu tu ele tu tato va pe foi tato lo tu ele tangata ele to fala tato mal purpose pato purpose here ele ma fai fa cavale lo ngo fa malau purpose e tatau nga lulu vatas e bela le awala mai el sili ole ava nole wa mai ele tua ongo ia a tatala ele tu se mea ele ia se sin to tapunia e fiu ala tanga te tong foi tapuni le abano le stanga ele ia o me tong foi fa lo lis fa unga e ona lis fa ona lis vision o le fa velavo tato o le fa unga se o talo. A lot of times we pray wrong prayers. Tele al me taunga ilo foilea. Mulava se
5 minute, 10 minute te talo ai. Ai o le 5 pe 10 minute. O e fata il tali ala il falungo. O tele o tatou atalo tatou e tau tala. Ai le mfeng tau tala, mai le tua pe tau tala tatou. Pato atu tala mai le tua pe falungo tatou. E leo mawala tatou le avanua lea. E falungo lungo ai. Po le ase me le mga o le tua e fai. E falau tele ai le me le ngau mai a tatou. Awa taun tatou fai me e tatou tusi po le alme le tusi el tatou tusi. O le telo le assignment le tatou. We have to discover who we are. Yeah. Discover what am I here for? What is my reason of existence? Lase me mga ole tua. Lase me o ya tau o ofai na tu pulanga o tele yoti. So le vision tele le lau ta puni mai faito. Ai tala ele tua le simea. Ua whamanuia ina foi la to tele o tangata. Le ua maua ia ongo tu spoia me sifoi na ia kalesia. E le mawhai na nga maua le mea i peanga o ngofo pe i. Patonga o tala ele tul faito. Ia, masalo le mea taunga whai tatou hui lea. O le position el tangata ia i le position e mawhai nga ia langona ile leo. Ia se quiet time e luese ai. O tele ngati ngata tu loto i tala istangat. Ai le most tatu taimi le tatu falongolongo ai. Ia isanga musu-musunga. I le sime fai. Le lau tala le famlama. O le manui ai langa o tatu. Ele ngata sa mongi sila Australia. Ia fa pe foi a Waima Alaska. Ia wo to el so swani na o matunga lue mai foi uso ia. Ia el fa moi. O le la kick off mai Amerika pe malanga e timo ma se o tradisio ma se on fultua. Ia fa ma vai matunga lue nga o Amerika te uso mali mai. Ia se foi me e tala ele foi fa malama. Ia tatu talo fatasi le mele sungo polo. Ia o se so tu le tu sa o le foi manga ala o wi mai siri. Ia malo sa no talo o le tan. Ia longo mai foi la fenga wenga ia tu tan fo ua util tan. Ia o mana tu le po kala mi le vai ngo le fia. Fai singa sa wanga fai volta po kala mi ona. Fai o tu le fia fili po kala matang fili le vai ngo le fia. Ia malo va dai. Tu lo alfa fonganga sa molo o tunu pele malo le on sai tau mo se toa ya auto fa fonga mai le aso male aso au le nganga fa ftai lo fa no ino lo taimi el tal tununga nei polo kalam eu te lo tal tununga foi le fa tuanga nei e ai le tala le tua e vatu uma ia te ia mea se fulua ia o tau mea. Uli mea leo te whawhitai e tuai. Awa o tangata soi fua uma lava. Every human is upon the face of the earth. We have the same commodity of time. E lua sulfa e tu la e olai. E le ola le sunga paulo e lua sulfa ai ola u le lua sultasi laso. Le ai tai lua sulfa mai tu la e olai. O tonu la lusul falia. O lo iai le lua i tu la ma le fast full minute. O le sfuluai o lo taimi. O le sfuluai la lo taimi lua i tu la fast full minute. E fia vato es faftai. I lo whaavano ina o le nā taimi. E te whaafonga mai ai. I le polo kalama. Life in the ministry. Tau mwhai e tuaili ni foi ala leo e meise o le tātou TV. I te whaafonga maua mai al tātou tunu. Seo e whaafonga mai ai. Anga le leile tua. Whaamanuia i le mea lo e whaafonga mai ai. Whaamanuia lo taimi o e whaonga ina e whaimasurua i lo taimi i le tua. Ia mai se. Me ume tango iai o lima mau fuafuanga. Ia o tau manuia. Whaaftetere le usunga polo ma le polo kalama. Whaamanuia le tua i le polo kalama. Amnuia le tua i lau whai ngā luenga. Pāua o lea. A whai e sala sia i afa. E o so poutu fo i le vai.
ia ui mangalo fa mangalo mai mau mal fa fiau nei ba wala vo tangata na no fio so nyatu ile soi fuanga ile ngaluenga ia foi mai stala mau foi so matuola ia tapuai mai foi matalo mai ina ia vel nei au nanga au se faman yanga ia lo mfana o le tua o lo fai mai ia soi foia ia faman le tua il tatu tu pele o na le tua ia kalisia mo tu tuai ia mo so se sia fa fonga mai le proclama do fai soi foa ya e volle mai ngole via fi fai musu il tatu pulenga nei male au nanga ia mo le tu fol fa tai lo sunga fo mai walo e tu tongia e fol malanga mai ono tulanga fo wa onga ya ale o tau fa sa fo sa no mo lunga tatu po kalami ya e manatu po kalami ya o manu ya fo fa fonga mai so tatu no ya sa mo tatu po kalami na ya fa o pel po kalami nei ya fi o sa te tas am ni tele lava le tu no sua fo yesu amen o te malo si Malu e pea Tatalo